U sklopu mjesta koje smo imali mogućnost da posjetimo u Tržiću, muzej, sad se nalazimo na otvorenom na jedno interesantno staro istorijsko mjesto. Da. U čemu se radi sad tu? Pa sad se nalazimo na Ljubelju, gdje su za vrijeme Drugog svjetskog rata napravili logor. Znači 3. juna 1943. Tu su napravili logor i taj logor je radio sve do oslobođenja, do 7. maja 1945. godine. Tu su bili logoraši? Logoraši su bili, da, na ovoj strani sad tamo preko bio je logor u kojem su bili zatvoreni politični ovi logoraši. I onda svi oni koji nisu po kriterijima nacističke vlasti bili smatrani neprijatelji. Nisu bili, da, znači oni su imali onaj kriterijum koja je rasa važnija ili koja nije važnija. Znači, više ili manje bili su tu Slovani, znači svi ovi više ili manje Balkanci, onda bili su Romi. Ovih Jevreja bilo ih je malo, 15 tako, ali njih je bilo možda 15 dana su se tu zadržali, onda su ih pobacili u Mauthausen. Mauthausen, ovo je, mislim... Znači, ovo je, kako bi te rekao, podružnica od Mauthausen. Da, Mauthausen logor. Znači, nacisti su od 1933. godine, kad su došli na vlast, a sve do 1945. godine, oni su napravili u čitavoj Europi jednu veliku mrežu tih logora. Bilo je oko 58 glavnih matičnih logora i onda od tih 58 još podružnica. Znači, a tih podružnica je bilo oko 989 logora. I jedna tačno tu gdje smo I jedna od ovih 989 logora je ovo sad, znači logor Ljubelj. S tim da taj Ljubelj je pripadao Mauthausenu, a Mauthausen je imao je taj status logora 3. klase, znači imali su plinsku salu gdje su ljude ubijali. Naftnu kopu, šta kaže? Plus imali su krematorij gdje su ih onda palili. Znači bilo i tako nešto i ovdje. Ovo je bila podružnica, logor Ljubelj, znači bio takozvani radni logor. Tu je važilo ono pravilo ubiti čovjeka preko posla, preko rada. Iscrpavali su ih tako da, ne znam, da su imali lošu ishranu, lošu odjeću. I pošto su oni trebali radnu snagu da se izgradi taj tunel, oni su onda i zapošljavali te civile. Znači, radili su za neku minimalnu platu, dobili su neke bonove za hranu, a uglavnom su onako zapošljavali tehnički kadar. Znači, neke inženjere, građevinu, znači one koji su bili iz te struke, građevine, rudare, tesare, minere i takve te stvari. I kuvare, recimo, normalno, gdje su pripremili spomenik. A ovo što sad tu se nalazimo, ovo je spomenik koji je bio postavljen 1954. godine. Nazvan je J'accuse, to je na francuskom, u prevodu to znači optužujem ili okrivljujem. I sad ova figura, taj skelet, on ti simbolizira, znači, tog logoraša koji je preminuo, ali mu još bije srce. Znači, to srce koje se nalazi tu unutra u skeletu, on simbolizira neku nadu za bolje sutra. I on je okrenut prema ovom logoru gdje su bili ovi zatvorenici, da.
Zna se otprilike koliko su nastradali tu gore dole, otprilike? Gore dole sad. Pa sve ukupno, recimo pošto su zvanično nemamo tačno podatak, ali otprilike sve ukupno recimo od 43. pa do 45. godine bilo je oko 1800 zarobljenika tu. I oni su dolazili, znači i prolazili. Znači kad je čovjek bio pri kraju da umre ili da je bio toliko bolestan da ga ljekari tu nisu htjeli da ga liječe, onda su ga poslali nazad u matični logor Mauthausen. A to je značilo da će ga tamo sa injekcijom ubiti, oduzeti život i onda u krematoriju su ih palili. Sad se nalazimo u dio, znači radni dio ovog logora. Da. Tu vidimo ima neke ostatke od objekata koji su... Tu su sada, danas ovo što sad danas možemo da vidimo, tu su ostaci tih temelja, tih starih baraka, nekih... Znači tu su bile barake kućice? Barake kućice, da. I ovo sve što vidimo sad ovo okolo, recimo ova drva koja su ovako posađena, sve je to bilo ograđeno. Znači, ova drva okolo, oni ti predstavljaju tu ogradu. Znači, ovo mjesto, taj logor je bio ograđen sa ogradom koja je bila visoka 3 metra, imala isto dvije vodoocjene žice i bila je pod elektrikom. Dva prostora. Jedan prostor je bio spalnica gdje su spavali. Unutra je bilo, to su bili oni pogradi, znači dvospratni kreveti za 100 ljudi. Znači u jednoj baraki 100 ljudi. Jedan dio je bio za spavanje, drugi dio onako bio dnevni boravak. S tim da su tamo na sredini, gdje onaj veliki temelj, vidiš ono tamo na sredini, tamo je bila kupalnica, kupatilo, umivalnica, znači plus radionica za popravljanje obuće za šivenje. Schneider, da, je isto tamo radio. Vamo iza, znači tu je bila jedna baraka, 5 baraka je bilo. 5 baraka gdje su bili ovi logoraši unutra, jedna baraka gdje su imali kupatilo, umivalnicu i tu radionicu. Onda su imali jednu drvarnicu tu, a tamo na onom gdje su one 4 smreke, smreče, na onoj livadi tamo gdje ono ravno, to im je bio igralište gdje su igrali fudbal i... Imali su znači i takve aktivnosti u sklopu ranog logora? Da, obično je to bilo u nedjelju. Znači u nedjelju su onda organizovali te male te mečeve u nogometu, u fudbalu i onda su tamo to igrali. Plus imali su isto te bokserske mečeve, znači tamo su isto napravili taj bokserski ring i onda kogod se je prijavio bio nagrađen za to.
obično da je dobio malo bolju ishranu, znači malo bolju hranu. A hrana im je bila onako užasna. A kuhinja im je bila vamo, na ovu stranu, znači ispod. A šta je ovaj objekat sad, ovo je veliki? Znači ovo je podrum nekadašnje kuhinje. Znači u tom prizemlju ili bila je, znači gore je bila kuhinja, a dolje taj magacin od kuhinje. A sad je to spomen prostor i unutra imamo isto ove ploče iz kamena u kojim je uklesana su imena svih tih logora koji su pripadali Mauthausen. Po podacima imamo da ih je bilo 15, znači 15 Jevreja je došlo, ali nisu se dugo zadržali tu. Možda 3 sedmice, onda su ih očerali gore u Mauthausen. Šta se poslije s njima zbilo, ne znam. Znači nije bio recimo jedan kao klasičan logor neki, recimo, gdje su mučili ljude, znači ovo je bio jedan radni logor. Da, radni logor gdje cilj bio uništiti čovjeka preko rad ovih logoraša, a kremirali su ih tamo izvan logora, tamo u jedan potok, blizu jednog potoka pod ono brdo tamo. Otićemo tamo kasnije pa ćemo to vidjeti. Znači tu je bila kuhinja i malo prije sam vam isto objašnjavao kako je to bilo. Njihovo radno vrijeme, znači radni dan kako je to izgledalo. U 4 sata ujutru su ustali, onda imali su tu ujutru, su ih na ovom prostoru Appellplatz su ih postrojili, prebrojali i onda su obično dobili neki topli napitak, neku slatku kavu, to su popili i onda su otišli da rade. Znači, otprilike odavde pa gore do tunela je oko 1700 metara, to je jedna grupa išla, a druga grupa je morala preko ovog brda da pređe, pa na drugu stranu dolje da se spusti, pa da sa druge strane kopa tunel. I oni su to tako radili, znači, dok nisu još na drugoj strani postavili bio neko drugi s druge strane, recimo, sa austrijske strane. Sa austrijske strane isto. Neka podružnica Mauthausena možda je nešto. Da, znači isto je bilo logor Ljubelj, samo što se zvao, ovo je bio logor Ljubelj jug, a ono je Ljubelj sjever. Jasno. I onda tako u 6 sati su morali biti na radnom mjestu gore, radili su do 12 sati, onda u 12 sati došli su vamo dolje, tu su imali ručak, obično za ručak je bila neka supa od povrća i onda su se u 13 sati i opet su se morali vratiti gore na radno mjesto, radili su do 18 časova uveče. I onda kad su to gore završili, svaki je morao jedan veliki kamen vamo dolje da donese. I onda kad su došli tu, nije bilo vrijeme za odmor, nego su još tu malo radili oko ovog logora, malo su sređivali, a neki su i radili put, zato su i nosili te kamene. I onda oko 20 časova bila je večera, za večeru su dobili jedan komadić hljeba, i sve zavisi, jedan dan su dobili malo masla, drugi dan možda kašiku marmelade, a treći dan možda jednu rezinu salame. I to im je bio dnevni obrok. I u 21 čas vrijeme za spavanje. I to je to. To je tako trajalo od 3. juna 1943. do 7. maja 1945. godine. I znači tamo na kraju, znači ovo je bila tu kuhinja, u sredini su bili znači 2 barake za toalet, znači WC su imali, a tamo iza na kraju bila je ta ambulanta njihova. I to je sve bilo ograđeno sa ogradom, da, sad danas tu ogradu predstavljaju, znači, borova drva
Ograda je bila otprilike, ne znam, visoka 3 metra, ograđena i sa bodljikavom tom žicom i sve je bilo priključeno na struju, znači i plus stražari su bili. Tu prije na ulazu na ovu stranu, sad na našu lijevu stranu, tu je bila baraka i bili su stražari normalno. I 6 tornjeva je bilo, znači 3 tornja vamo na sjevernoj strani i tu 3 tornja na južnoj strani. To je bio taj logorski dio, a ovi znači nacisti, oni su bili vamo dolje. Sve ovo što je ispod dolje, tu su onda oni imali te svoje barake. Znači barake gdje su živjeli, spavali, onda bila je onda njihova kuhinja, njihova posebna ambulanta je bila. Sve odvojeno. Da, komandant tog logora isto ima dolje svoju baraku. Tu je bio Ramsauer, jedan ljekar. On je došao augusta 1943. godine. Zanimljivo je recimo to, prvi komandant koji je tu bio je jedan Ludov, prezime Ludov, komandant. On je bio samo 2 mjeseca tu, komandant. I onda su ga smijenili zato što je bio toliko agresivan do tih logoraša. Logoraše su svaki dan toliko tukli, prebijali da nisu bili sposobni da rade. Znači toliko su bili izubijani ti ljudi. I onda ta firma Univerzale iz Beča koja je gradila, ona se onda žalila se Mauthausenu gore, znači da ljude toliko tu prebijaju da nisu sposobni da rade i onda su oni pozvali tog komandanta da se vrati gore u Mauthausen i doveli su jednog drugog, Winklerja. Znači on je bio tamo od augusta je došao taj drugi komandant, augusta 1943. godine. Znači... I taj je bio malo onako blaži, ali i opet bio surov. Morao je. Da. I istovremeno kad je došao i taj novi komandant, došao je jedan mladi ljekar, Ramsauer. On je bio glavni ljekar tako za logoraški dio i za civilni dio. Znači on je imao pod kontrolu. A prije toga on je radio i u drugim logorima, kao što su Mauthausen, onda još u par drugim logorima bio i po nekim dokazima on je sa benzinskom injekcijom usmrtio oko 700 sovjetskih. Sad se nalazimo u ovom sjevernom dijelu tog logora, na temeljima gdje je nekad bila ta umivalnica, pralnica, radionica za popravljanje obuće, odjeće. Higijenski dio, recimo objekat neki koji... Da. Evo sad tu isto možemo da vidimo taj temelj tog nekog malog bazena. A vamo dolje, ispod se nalazilo taj prostor gdje su onda igrali nogomet, sportske neke aktivnosti i boks meč. Dobro, Ađe. Znači, ljudi su probali tu i da bježe. Da, isto. 27 pokušaja je bilo, od toga je bilo 5 neuspješnih. A drugi svi su uspjeli uspješno su pobjegli, da. A obično je bilo tako da po tim okolnim brdima bili su ti partizani, ali i oni su isto pripomogli tome da su pomogli nekim ljudima da pobjegnu. Znači, ali nikad nije bio logor napadnut. Jer su se plašili da, pošto su oni bili, ovi Njemci, dobro naoružani, da bi ih pobili, ove znači, logoraše. Tako da su ih pustili i onda kad je prije kraju Drugog svjetskog rata, kad su već znali da će Njemačka da kapitulira,
onda su se povukli. Naši koji su preživjeli. Znači tu piše da su nacisti zapalili tu 30 tih ljubiteljskih logaraša. Ali po nekim istraživanjima otprilike je tu bilo na ovom prostoru, u tom logoru, oko 40 žrtava. Tako da bilo ih je više, zvanično više, ne 30, otprilike 40. Ali nikad nećemo znati pravog broja. Ko što sam rekao, oni kad su vidjeli da je čovjek onako blizu smrti, da nije više sposoban za rad, tada su ga poslali u Mauthausen, znači na voz. U Tržiću smo tada još imali tu željezničku prugu i onda su ih na vagone ukrcali i onda su ih odveli nazad u Austriju. Sad se nalazimo u jedan drugi dio ovog kompleksa. Da. To je krematorij. Krematorij se nalazi na tom zapadnom dijelu logora, otprilike 30 metara od ambulante. Tu kraj ovoga je potoka koji se zove Zelenica. I tu kao sad što možemo da vidimo, to je krematorij koji su ga napravili francuski logoraši augusta mjeseca 1943. godine. To je tako otprilike iskopana jedna rupa, dugačka otprilike jedno 3 metara, duboka 1,5 metra. Ovo sad što vidimo, to nije original, ta gvozdena konstrukcija, to je samo onako prikaz kako je to izgledalo, a ovo je zbog bezbjednosti da ne bi pao unutra. Inače ovako preko to su bile one neke gvozdene cijevi, znači bilo šta god su našli i šta im je bilo pri ruci, oni su tu preko stavili. I onda kad su ih palili, znači te mrtve logoraše, obično su morali ostali logoraši najprije da skupe drva, znači tu po šumi da skupe drva, onda su drva donijeli tu, stavili na gomilu, polili sa benzinom i upalili vatru. I tako da su napravili tu vatru, žar i poslije toga su stavili taj leš koji onda tu sagore. I uvijek kad je bilo to paljenje tih leševa, uvijek je bio je prisutan komandant logora i glavni taj ljekar. Sad, prije smo razgovarali šta ima još nešto interesantno povezano sa ovaj dio krematorija. Pa, zaboravio sam to da kažem, i na sjevernoj strani, znači na drugoj strani, na austrijskoj strani također su imali krematorij. S tom razlikom da tamo kad su spaljivali te leševe nije bio prisutan doktor, nego samo taj komandant sjeverne strane. Obično kad su logoraši došli u taj logor, oni su izgubili svoje ime i prezime, nisu ih više zvali po imenima niti po prezimenu, nego su svaki dobio svoj broj i ljudi su postali brojevi. Te brojeve nisu im tetovirali na kožu, nego su obično dobili broj koji su ga prišili gore na odjeću. I tako da su ih onda kad su ih prozivali su čovjeka po broju. I svako onda je znao otprilike ko je ko. Znači tu je bila oficirska baraka. Da. A tamo kuhinja i klupski prostor. Ono tamo, na onoj redici. Ovo što su drva tu okolo, znači to je ta granica dokle je bila taj prostor od logora. Sad nalazimo se u dio koji je služio kao kuhinja. Kao kuhinja, da, tu ispod je bio magacin od kuhinje. Danas to služi kao spomen prostor gdje su
postavljene te kamen ploče na kojim su uklesana imena svih tih logora koji su pripadali Mauthausenu. Znači svaki natpis tu je od dio Mauthausena. To su, da. Evo Auschwitz, vidim Dachau. U stvari, to su svi logori u kojim su bili zatvoreni Slovenci na području Njemačke, Italije, Mađarske. Znači, svi ti krajevi su tu zapisani unutra. Znači, na tim pločama unutra su uklesana imena svih onih logora u kojim su bili zatvoreni Slovenci za vrijeme Drugog svjetskog rata. I ti logori su se nalazili na području današnje Njemačke, Austrije, Italije, Mađarske.